xiyyeeffannoo gochuudha malee asirratti namni adda dhufee leenca koo siin jedha boru wantoota saree siin jedhu fooloo si godhee dhiise. Namni asirratti goota koo siin jedhu boru oota kan siin jechuu deemu asirratti foosii hordofee dhiise. Namni asirratti adda baatee piroofaayilii si kaatu boru mataan gasee garagalchee si arrabsuurraa kan duubatti hin deebine si hordofee dhiise. Nothing yoo wantoota akkanaa kana sammuu keessa waa'ee gootanii ilaaltan wallaahi waan tokko sitti hin fakkaatu. No, ilaali ani ማለት namni akka tigsilaalu garagaraga nama jechuudha ከጫወታው ውጪ አስራት ጊዜ በቃ የሆነ ስርዓት አለው እንትን ነው የምትጠቀመው አንተ ቲክቶክን ስትጠቀም በቃ የጫወታ ጊዜ ነው የቁም ነገር ጊዜ ነው እና የምትለቃቸው ቪዲዮ ውስጥ ደግሞ አንድ አይነት ቀልድ የለም ለዛ ይመቸኛል በቃ ቀልዲን ተቆንጆ ሁሉም ለምክንያት የተሰሩ ናቸው ቪዲዮዎች ስለዚህ እኔ ይመቸኛል እንደዚህ አይነት ነገር በቃ ዝም ብሎ ኦቶማ ሙዚቃ ይፍደገ ኢፍተ ያ ሙዚቃ ለምን እንደለቀቀ አንተ ታውቃለህ ስለዚህ ላሊ የሮባዬ ዋሌኩም ሰላም ገዳ ዌልካም ብሮ የሮ tokko beektee warra tiktokii kanatti yeroon ustaazota fa'i wajjin hin deemu ati ustaaza wajjin deemaa sirba sirbitaa ati ustaaza wajjin deemaa sirba sirbitaa itti faateen dhuftee goobantii jalatti warri imoon qaraatu kun maashaallah qaraa anu rabba laaffisuu fi qaraatii isaaniitti muudii qabuudhaaf miti garuu haqa jirtu waliin dubbannu yoo jenne qoy ani beektee paablikii irratti yookaan miidiyaa irratti qara'ee fakkeessee maal ta'ee dhuunfaatti immoo jechuudha. Badii adda addaan dalaga yoo ta'e jedhe kun rabbitti muudii qabuu fakkaata baay'isawwee rabbitti muudii qabuu fakkaata maaliif nama akka kootii dheessuudhaaf jedhee jechuudha sii galee rabbiin jalatti wanjala hojjechuun itis big mistake sii galee ani sheekota faana fakkeenyaaf jechuudha nama faana deemeedhaaf nama sanan hordofa jechuu miti because rabbiin kan isas uume sheekichichis kan kadhatu gaara jira ka yoon hordofe yoon sodaadhe yoon hojjedhe waanuma inni hin godhin jedhu dhiisuudha guutuutti malee sheekatu jiraadhaaf ani sobeesh qaabbatee nam tokkotu amma yeroo kaaniin salaatu yeroo sheekni dhufee jedhe fugguun fuxxummii sujuudiidha lafarraan qabu amma addi luqqa'utti nama salaatu wayyuu arga Allahu kana jechuun rabbitti muudii qabuudha sii galee hin salaatu yoo ta'e fataa jedheen taanni salaattatee kaatu qabiriin koo qobaa kan saa qobaa chaao sii galaa jira miti inji maasmassal የሚባል ነገር ወንተን ገስረ ፎከታን እንጅሩ sii galee because waan taatu of dhoksuu hin qabdu. Amma fakkeenyaaf sheekii tokko wajjiniin fakkeenyaaf na barbaadu yoo ta'e jedhe karaa miidiyaatiin gumaachan isaaniif godhu qaba yoo ta'e jedhe faanan naqa faanan hojjedha waan inni hojjechuu qabu. Artiistiin sirbus yoo dhufe wanti hin faan hojjedhu wanti isa gargaaru wayyoo jiraate jedhe yoo natti dhufe jedhe waan faanan hojjedha callisee jechuun. Sii galee malee ani ofii kootiif sheeka yookaan daa'iidha ofiin jedhee guyyaa tokko hin beeku. Guyyaa tokkoon qaraasifne waan gaggaariitu wal godhu yeroon kana jedhu jiran irra jiru gaariidha jechuu miti. In general yoo rabbiin siif laaffisee seera amantaa kana hunda guuttee hojjettee deebite jiraatte waan gaariidha waan jajjabeeffamudha. Garuu namni na arguudhaaf asirratti beettee quraana Allahu maalii jedhaa yeroon balbala cufadhee jedhu maraadha yoo ta'e eebba saawulaa muud mayaazii ነው በፈጣሪ ሙድ መያዝ ነው እሱ ደግሞ ክልክል ነው በጣም ክልክል ነው የብሬን ነው የሚለው አነከሲ ወላሂ የሆነ ጊዜ አዲስ አበባ የኖርኩ ነበርና ለመጥፈኒ ጋር ሶዶ ጓደኛ ሳጥፈኒ አይደለም ጓድ ኢላል ኢሳፊ አባ መነሰናቲ ሶዳ ሳጥፈኒ እና ጓደኛው ተሳቲኒ ከዛን አብሮ ምሳሌ መጡ ሊበሉ መጡ የሮሁን ደሞ ጀቹዳ እንዱ ፈጉርብቺ ጓደኛው አብሮት መጣሉ ለጊዜ ማለት ነው ገብቶ ካል እሺ dhaggeeffachaa jira koomentii indee bisaara jiraadhaaf wallahi sin nagaa jiratti fuuf achumaan dhufanii jennaanii sagadu gaala yeroo hunda dhufeetuma wajjin qaama nyaata hindeema sagadu waaqaalloone kaza jedhaa kaajoon sagannaa jedhan isaan jechuudha ishadhee wadda'atee dhiqatee bukees jiraadha dhaabbate ergini salaata sana sagadee fixe caatii koon baasu yeroo hunda 8 ሰዓት መጡና እስከ 12 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ጫት አስኪሳ ጫቲን በውላ ሁሉ ጊዜ አይሰግድም ከዛ ሰገደ ሳየው
si isaan sodaate sagadde mo'ataatu takka sagadde Tasoo qaalii dhuftu alaikum salaam. Sharia Allah zimmi jedhe ati nama fokkisiista naan jedhe. Nan kolfe jeruma bira taayitan ቤታችን አዲስ አበባ ትንሽ ናት። ሁለት ክፍል ብትሆኑ እና እኔ ስቃለሁ አልችልም። ከዛ ዝም መዲያት ነው ፎክሲስታ ስለ እነ ሰውን ፈርቶ ነው አይሰገደው። እንደዛ ነው የሚባለው። Fakkeessuun hin ta'u. Fakkeessaa namaatiif gochuun qabdu. Inumayyuu yoo nama sanatti fakkeenyaaf. ሌላ ነገር አለብኝ ብል ይሻላል። መቼም እንግዲህ ሴት አይደል። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱህ። እንዴት ነህ? Du'aayii godhaa fi warra afaan Amaariffaa wajjin rakkatteettanu kun dhiisuudha jettee dadhabde waan ta'eef du'aayii godhaa fi akka rabbiin laaffisuuf afaan Oromoo jechuudha. Akkasi. Maammee mucaan kun jaarsa qabdi. Sagaleen kee hin jiru Aarifa. ዘፈኑ ነዋ እኔ አይደለሁም። ወይኔ በእናትህ ሳልፈልግ ለምን ታፈዝኛለሽ እኮ ነው አሁን የኔ ጥያቄ። እኔ ሴት አፍቅሬ ተቃጠልኩኝ። ሁሉም ሴት አፈቅራለሁ፣ የምትወደኝ ሴት የለችም። በቃ ሁሉንም አንተ እኮ ችግር ሁሉንም ማፍቀርህ እኮ ነው። ለምን አንዷን ብቻ አታፈቅርም? የሚያፈቅሩኝ ያሉማ እንዴት ነው አንተ ሁሉንም እያፈቀርክ እንዴት ነው እንዲያፈቅሩ የምጠብቀው? እሺ አንቺን ላፈቅር፣ አንቺ ታፈቅረኛለሽ። ሁሉም ልጅ ጋር ማን ፈልጎ ይፈዛል እያሉክ ነው አይደለም? እኔ እኮ ነኝ የፈዘዝኩኝ፣ እሱ አይደለችም። እኔ እኮ የምፈልገኝ ሰው የለም። አረ በጣም ብዙ የሚፈልግ ሰው አለ። ጋይስ ታክታባለሁ በጣም እሺ በጣም ታውቂያለሽ፣ ሰው በሰው መሀል ተከቦ ሰው ይናፍቃል። እኔ አንቺ ከፈዘዝሽልኝ ብቻ ነው በቃ በውበት ደስተኛ ሆኖ አለ። በቃ ጨለመች፣ እያየውን ጨለመች። የት ነሽ ናርዲ? አው እዛ ነሽ። በቃ እኔን ለማፍዘዝ ሞክራና ዝም ብዬ ፍዘዢ ስላልከኝ አልፈዝም እኮ። ሞክር እኔን ለማፍዘዝ። እኔ የሚገርመው ወሬ አልችልበትም። ፊት ለፊትሽ ቢሆን ኖሮ ማለት ነው ራስሽ ትፈዛለሽ። በቃ እኔ ምንም ሳል እንዴት ተግባር ይሄ ሰውዬ ነው እንደ 1.3 ሚሊዮን ፍሎር ያለው ብለሽ ትናደጃለሽ። አንደኛ ትናደጃለሽ፣ ትፈዛለሽ። በቃ በስ ብቻ አፍቅረሽኝ አይደለም ተናደሽ ነው። በዛ ብቻ ፈዛለሁ። እኔ የምር ነገር የከለ ያቺ ዳንስ ብቻ ትበቃ። ዳንስ ተመቸኛለች። ግን ያንተን ኮፒ የሚሰራ ልጅ አለ ታውቃለህ? የት ሀገር ነው? የሆነ አፍሪካ ሀገር ላይ ብዙ ነው ሳይሆን አንቺ በዚህ ዳንስ ነው የምታውቂው። እኔ ግን ብዙ ሰው የሚያውቀኝ በኢትዮጵያውነት ነው። በምን በኢትዮጵያውነት አንዳንድ ነገሮች ክርስቲያን ሙስሊም ያደርግ ሰራለሁ። አንዳንድ ጠሉ ማስታረቅ፣ አንዳንድ መልካምነት፣ አንዳንድ አክቲንግ ላይ ነው የሚያውቁኝ ብዙ ሰዎች ዩና አንደርስታንድ ያደረግሽን ነው አይደል? ብዙ ሰዎች እንደዛ ነው። አሁን ለምሳሌ ቲክቶከሮች በዳንስ ምናምን ያውቁኛል። ከቲክቶከር ውጭ የሆኑት ደግሞ በአክሽን ያውቁኛል። ከሴቶች ጋርም በጣም ብዙ ሰራለሁ። አሁን ለምሳሌ ከሴቶች ጋር የሰራው ነው ኦልሬዲ 29.7 ነው 8 ሚሊዮን ነው ወደ 30 ሚሊዮን። አንዱ ደግሞ መልካምነት በቃ አሪፍ አስተማሪ ነገር የሰራው ደግሞ ወደ 20 ምናምን ሚሊዮን 10 ምናምን ሚሊዮን። ብዙ የኔ ብዙ ቪዲዮ ባይነግራችን ላይ ከ1 ሚሊዮን በላይ ነው። ብዙ ሰው በራሱ መንገድ ነው የራሱ መንገድ ነው ማለት በቃ የራሱ መንገድ ኤላዬ እንደዛ